Horoskopo kening labwad Kapampangan at pakibaluan ding kultura daring Kapampangan. Kalupa na mo ning tradisyon at kapanwalan tamo ning daon. Dista matyari ning November 1, buri ka pa mo rin pong mipagtalamitam tamo kareng nakakatakot alelangan may nibatan kayong imagination daring apo tamo o sabyendang matalo tila talaga rin pipunpunan tamo nya nano-naning karelang kakit kanong pangkaraniwang lelangan. Deni eko po gawa-gawa para keng programa tamo. Ibat la po mismo deti kareng sinulat ng American anthropologist ay H. Otley Beyer. O niyo po yung kayang letrad. Okay, taladtaran ko na laki kayo na laring lelangan areti. Magkukutod. Inya pala akaragulan tana, ing magbante kareng meyang ubyen ing makaburo la, uling ding pipunpunan tamo, man wala la kanu keng magkukutod. Ibat keng ama nung kutod, aburi ng sabyan putot. Kalupa dareng manananggal, nakawan dala kanu deng bangke at luluto dala eos. Oy ni makatula ka ring apo tamo, mangebula kanu deng magkukutod. Oy, gewado pangayop ne. Oy ni pa, mangwang anak. Deng kay nakan kanu, lapalakad kanita. Dakalupa deng ngeni, amang apitangang bengi keng dalan. Manwala la kasi deng minunang tao kareng mga roka espiritu, amang wang anak neng madalumdum. Kalwatan, panwalan da nareti na marok ng tao deng mangwang anak, ang gana keng panahon na iti. Sabyanda mo, patendo kanu deng anak at sasamot dala keng pamangawang barya, inya po tang tikman me, lalasaya mo kanong daya. Oleng nyo na, kagaling dang mitayid-tayid kwento ding apo tamo ne. Adi na deng koneksyon ing lasa ning barya king daya. O nina ing tutuki. Binangunan. Kidnapper la naman kanong anak ng binangunan. Inya mo, kesa keng parayan dala, sisip-sipan do kanu daya. Inya deng binangunan, yapin deng vampire version tamong Kapampangan. Dudara papinde mga tuwa kanita, isto kanong mapayat ampong maputlaing anak, biktima dereng binangunan. Aro, Diyos ko ne, pwedeng anemic yamoy niya maputlaya. O sige napen, let's go to the next creature. Ing magkukusino. Deti naman ding local version dareng pipunpunan tamo kayong mangkukulam. At inla kanong kapangyarihan deti bang pasakitan o dinan sakit. Ampong pasakitan o to induce pain. Malyari la naman kanong magpalub na anong insekto king katawan king karelang biktima. Ay Diyos ko, makakatakot. Actually po hanggang ngeni, panwalan do pareng mangkukulam. Pero tandaan tamo, magkukusino ing amanong gamitan tamo. O reni pa ding aluang katatakutan dang lelangan, deng mga tuwa kanita, ampong ngeni. Maglalage. Espiritu naman kanong mete deti naman to justisya o kaya naman atin lang likwan akwalta ang makasalikot. Maglilili. Kaladwala kanong pamyalungan dalareng taong lalakad. La kanumiras king karelang destinasyon, kailangan pa mong ibaliktad dya kanu ing imalan. O ing patsyanak. Katatakutan dala naman deng patsyanak. Kaladwa naman kanu deti ding mete abingot, naliglag o inabort. O kaya naman alila me binyag, puntiryada kanu deng mabuktot. O reni pareng kularyot. Neng kaidaramdaman tamo naman ating sasabi ng lalakad ditang puwera nuno nga ramone. Nung menuno ka, atin ka mo kanong tiran. Ing aman wandang tiran mo, deng kularyot o duwendi king Tagalog, apan walandang pakatuknang, kareng punkwayan ampong makaulbok agabon. Atin labang tradisyon ning Kapampangan King Betis Guagua. Siya mabengilang magnovina para kareng kaladwa dareng meyangu dabie. Antiya mong metong kareng peka makabang pa magmasusi king daw na daraptan king Barangay Betis king Balening Guagua. Katuklo ning apurmero ning Nobyembre, magumpisa ning siya maaldo a novina, lumbati iti hanggang anwebi. Aldoldo ating misa king St. James the Apostle Parish Church, kabang aldoldo la namang magpaslag kandila ding pamilya. Ing kasyamaldo ning novina, metong yang maragulang misa. Kay bat na niti, taglus la keng sementeryo para keng pamagbendisyon kareng puntod. Manggaman ngeni, dakal pamuring makyabe keng tradisyong iti, na eda na kanubalo, nung makananong niya kaluat daraptan, uling akagisingan danemo deng residente keti. Isipan nyo, siya maldo pa mga di, makanyan lareng Kapampangan, malugod ang gaman alane keti yato yung karelang kapamilya.
Aparte ka rin lelang inapseko, ang poining ausan tamong siya maldo novena, ing asabi tamong distinct o pangkaraniwan pang tradisyon da rin kapampangan, itang ausan dang gosu o pamanggosu. Dimdam yun ite, o kaya naman po, pinakit na kayong manggosu. Ausan demo rin iting pamangaladua. Ing pamanggosu, antiya mo kanong karoling na yung Pasko. Inya mo'y goso, makaparikilya kareng kaladwa ampong santo. Inya bayo bumuelo keng kanta, umunaya pa mo ing pangadi. Ing bale at tutuliran da rin manggo, sumamiela naman kanong para kuswelo. Inya kanong uso pa ing goso, at inla pa kanong darala na paritan o kaya kandila ding manulid. Antiya naman kanong local version ni itining treat or trick. Uling patse, lamemye pera ding tilira na bale. Nuko, barong gandala kanudeti, o kaya naman kunan dala ding sesedang manok. Ay, Diyos ko, ana po gagawan ngayon yan. Adwang aldoreng gagawan ing pamanggoso, ning beng ining November 1, ampong November 2. So it's a combination of caroling and trick or treating. Pero masanting yung kaugalyan yan, panugali yan, uling, papakit dan na atintan devotion ka rin santo. Yeah. Masayata mo at pangadidala rin kay katamong niya mo bien. O si Map, hanggang makanano mo ating papalang manggoso. Atagnuan na lang ni kay katamong reporter ay Paulo Santos, ding grupo ng tatang Servando Santos, king siyudad San Fernando. For 65 years, halos ala niya kanong palta, ing kayang pamanggoso. May ngayang unopin kanubye, ding kayang katimo, kaya be manggoso kanitapak minunang panahon. Taon-taon kami, nanggogoso kami. Nag-upisa ako ng goso siguro mga 17. Ngayon, 82 na ako. Oo, kasi sakripisyo namin yun eh. Taon-taon yung ginagawa namin. Kaya ni kaya kami kayong balening arayat ating pamuring manggoso ng kaipin tutukya pa himako ating lider daring manggoso, yapo kulyoni, anya naman. Pepa turo kong manggoso karela. Meto nga yung karela ang kakanta, pero dakalyat tono. Di nanda kong sample, pero syempre yung pupanis din eh. Mengangas ke pong nilakbang king pasbulyo kening dalan damdam ko suging makamal kening bien ang keralanan. Olo siyang minyak wilbandi dalagang mimingat puri lawanye pong alananti pamanyak wilamig wagi. Yan po yung ausandang pasa dobli, bang kanita lively yung karelang pamang kanta o pamang goso, atin po talagang papalakpak. At usually, adwala po rin magkanta, po takayim dodobli yung metong. O ini naman, yung tonong magege. Mengangas ke pong nilakbang, king pasbulyo kening dalan, damdam ko suging makamal, kening bien ng keralanan. Olo siyang minyak wilbandi, dalagang mimingat puri, lawanye pungalananti, pamanyak wil amigwagi. O yan po, pagpasensya nyo na, yung kanakong performance, makanya yan tiro na kanakong, ni kanakong apo ampong, imana manggoso pa mo rin ang ganang ngeni. Karen pong dayo ampong bibisita, king kaya katamong lalawigan ng dahon, metong po karen talagang karelang paniglon, yapin po ing pamanggoso, nang kay sisilip la kareng awang ampo kareng pasbul. Wapi naman, no, kan kayo pa pumanakit, at intamong karoling, ning aldodareng nete. Makanya lareng kapampangan, inya abayan nyo kung lakwas kilalanan, ing kultura at turismo, ning Labuad Kapampangan. Tara na, malaos ko po.